Kedamtang surihini ra ingkoi rai sianikan Lamding Railway Sai Kampen Dipu Railway Station Adunghead Railway Colonial Longkedo keche kebiatuma phan katharleji aphan eviction notice bilo. The bonda non an pinning surihini ra ingkoi ra phwanikan vosik ni phain kora narkepar ni anke ningkan phopling to etlo. Lapuanda Karbianglong Autonomous Council Lapen Railway Sai Kamatumpen Katharle le data puthak Lumbajong Constituency Pen Kaparja Phampangasong Lumbajong Youth Development Committee Mate LYDC Maipu Dhon Rongphar Lapen Ari Sanghwa Tumpen Ningduk Chepakla Lasi Prabjin Pen Karbianglong Autonomous Council Sai Kam Lapen Railway Sai Kamatumpen Katharle Serak Japan Rongphar Sanghwa Hin Pen Katuning Rialam The Chepakla Anparata methang karbia khaya phan eviction choche ra keche ke biatum ke dwadim dirpar pen sonsuri adak RVRA aron repen ke dwatma phan tharli nangji pusi lamthe chepakla Pini itum dak Longbajong Youth Development Committee mati hekpen LYDC asong hinpen pini dak parangke ma kache papon along akorde do na phasame kardom pajir pon has akardom pajir pon media akorde do na phasame te pini nitum dak ajap from okay dak railway department ma railway along si tum karjap lo pini hola tu thayan tin1 pen non a ni kan follow an 25 anu pini an piningkan an ke tame langdun bom lo tame ninje jelo pulo tame pini ninje nang kok lo ninje nang kok lo pini an ke sami Karbianglong Autonomous Council pen andame kopi pon ma produk railway department pen tame lutis kipi pon non an tame ladak lutis kipi pon along hem ki free jipu alutis kipi pon non an tame mane pi contact de nasi nitum asuri de lo langdun bom lo tame pi an tame lapu an se do bok hangjang lo lang tame non lang tha ba khai tung yo hem na chikim tip RVRA non sorsuri pen non adak jirpar do analong ansami pini antami dak ba hem na chikim tip bhari mondir ti yo lang tha yo punata RVRA ekdom bhari hem mundir na chikim te kopi polo te Karbianglong Autonomous Council tum to alam ninge cho nang nimite ho akam na claim nang pitha ho nitum bha development puchor kali nitum dak dipu tawon along tamila hem ba asok ba khai tum han hem free srak nang pon nitum dak development ke nitum hang nang rek nang pudak hi nasi ba khai ba aso tum han ke di lang ding ong tamila son bang kinang ni ton lang tha ba khai tum hedi heng ki phil po men pen pot ten one pen hedi non antami hoyo lam ding antami dam se really dharna doram se tamhem pini antami yo kopi polo Karbianglong Autonomous Council tum te lang ding ke lahai ke ni tum ta ning dunu dak meti ho de lasi Karbianglong Autonomous Council tame lasi Prabjin pens tame so lutis bang palino hem free sirak ngo ba khai tum han ni tinggal an vel etum dak Longbajong Youth Development Committee pen ke lahalo ne oppose lo kili pote mo frang bang ke ni tum bang ke thana chin ne lo lake mo ka se song do that prote bang khai bang su tum hang ke bang ke ni tum tame free sirak nang po mo free Penabdik pen sami ni tumbang hedi kasih song do kok tahan lu pune ada itu do prote Karbianglong Autonomous Council tum si daito do lagi lasi Prabjin pen Karbianglong Autonomous Council atau man kuncuri kangtung ke lah yo peni Prabjin pen ma penabdik pen sami dutis bang Prabjin pen sami kipi ponji phan ma dak hem red ki free phan si bang aso tum phan dak ki free pon thaiya phansi nitum chungri kangtung lo Karbianglong Autonomous Council phansami dak mai lang tame no lang tha RVRA ba khai te ba khai ang selo dak nitu ajat pen sami nitum dak ba khai phan nitum athungwek nang po dak hemrit pen direct nang po buang si nitum dak railway tame pathi nang po dak boja tame pathi nang po nitum development sin tunang ji nitum bang penan kingsang su tum dak hemrit nang chikim pot bang ke labang nitum ke prisrak nang po Lakhain ko rapon nilip MAC constituency ke parlo choki hola hawaralong vosika chiklo ni phain ko nar ke parni adap theang print prelia por phai ke thoma por malom Bogizan Forest Account Bid Officer in charge William Terang lapenari sanghwatum lapen choki hola police station OC Karna Pegu lapen ari sanghwatum thengpi kanghwatuma phan gari pen nep ingnang pon longsi gas pabon pon check
Kechengsia Phong Chokiohola Police Station along Klembang Phulapen Bogizan Forest Account Bidatum Chelang Petpen Aron Repen Methangkar Bianglong Angnam Alira Cham Kelir Seng Abolon Kapa Virver Mate Thengpi Kerot Kepon Kang Huvera Tumaphan Nepon Long Lasonsi Thengpi Kang Hukar Thang Ihum Bolero pickup a motor registration number AS 05C5980 Lapen Thengpi Kepang Hua Hempu Bolero a gari a registration number AS 09E8848 Borpung Pen Golaghat District Murpholonia Nat ke Jordamji pu kachisse ke damboma hosi neping nangdun long teklo larpoma Thengpi Kaddo kawe kebi thomke pra phoso se hithi kulara long ador kaddo kawe sikasuri phoke pra hini so se longji Keneplong Thengpia gari pen Chokiohola Police Station along Pondet lo Arnigang Sampor Pai ke thoma phi Northeastern Silonizan Forest Range along Pondet si 6 bidet lo Kachingnang chek Thengpi kang Huvera bang phua men lake Rajat Singh Bihari Asar Bura men Mukesh Thando Ahem lake Nilip Block asa hemadu Lapen gari kate wardon inuta men lake Jona lekhe pusi pang theklong pamilo ইনপুট আছিলে আজি প্ৰায় দুমাহমান আগৰ পৰা কমপ্লেইনো আহি আছিলে যে মানে টিম্বাৰ স্মাগলাৰে এইফালৰ পৰা মানে জম্পাৰ ছাইডৰ পৰা মানে টিম্বাৰ লৈ গৈ আছে তো আমাৰ ৰিটেন কমপ্লেইনো আহিছিলে তো সেই হিচাপত আমি ইনপুট আমাৰ লগত আছিলে তো আমি আজি প্ৰায় 15 দিনমানৰ ধৰি পৰা আমি এটা মানে ৰিকি কৰি আছিলোঁ তো যোৱা ৰাতি আমি প্ৰায় 3:30 মান বজাত আমি জম্পাৰ যিটো ফৰেষ্ট এৰিয়া সেইফালে যোৱা ৰাস্তাত আমি এম্বুজত আছিলোঁ আমাৰ লগত ফৰেষ্ট টিমো আছিলে তো তেতিয়া এখন গাড়ী আমি এখন হোৱাইট পিকআপ গ'লেও সেইফালৰ পৰা ফৰেষ্ট ফালৰ পৰা আহে তো আমি খেদি আহি পেলাই ইয়াতে নিলিপ ব্লকৰ যিটো ব্ৰিজ আছে শান্তিলাংচু ব্ৰিজ তাতে আমি ইণ্টাৰচেপ্টেড কৰোঁ কৰাত আমি চালোঁ দেখিলোঁ যে তাতে ইলিগেল আপোনাৰ কাঠ আছে কাঠ লৈ আহিছে তো 28 পিচ কাঠ আছিলে বিভিন্ন সাইজৰ কাঠ তো আমি এইটো লগে লগে আমি চিনিয়ৰ অফিচাৰক জনাওঁ এই বিষয়ে আমাৰ অফিচাৰ আমাৰ আছিলে জনাওঁ আমাৰ এছ পি ছাৰক জনাওঁ অভাৰফোন আৰু এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি কাঠখিনি চিজ কৰোঁ কাঠটো 35 KB হয় আৰু এপ্ৰক্স ভেলু মাৰ্কেট ভেলু ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট 52,000 মান হ'ব এপ্ৰক্স আৰু এটা হোৱাইট বলেৰো পিকআপ ভান আছিলে এইটো AS 05C5980 আমি এইটো চিজ কৰিছোঁ আৰু দুজন মানুহ আছে ড্ৰাইভাৰ আছিলে আৰু এজন ল'ৰা আছিলে নাম ক'ব নেকি ছাৰ এইটো গাড়ীৰ অনাৰটো হৈছে মুকেশ সিং আৰু যিজন মেইন মানে কাঠটো যিজনে মানে চুৰ কৰা হেৰি কৰিছে তেওঁ হৈছে হেৰি এইটো কি বুলি কয় ৰজত সিং মুকেশ সিঙৰ সৈতে ৰজত সিং গাড়ী যিটো চিজ কৰিছোঁ সেইখন মুকেশ সিঙৰ নামত আছে গাড়ী আৰু যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে সেইটো হৈছে ড্ৰাইভাৰটোৰ নাম হৈছে জনাল একথে তেওঁ ড্ৰাইভ কৰি আহিছিলে আৰু লগত ল'ৰাজন আছিলে দুজন তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো তেওঁলোকে হয় কৰি আছিলে তো তেওঁলোকে গোলাঘাট মূল ফজলিত মানে বস্তুখিনি দিবৰ কাৰণে লৈ গৈছে তো সেইটো মানে আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু প্ৰচেছ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ বিট অফিচাৰ ছাৰ আছে তেওঁ এফআইআৰ কৰিছে আমাৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এটা এজ পাৰ প্ৰচিডিউৰ আমি এইখিনি বাকীখিনি আমি একশ্যন এতিয়া বৰ্তমানটো সিহঁতৰ কাৰণে এতিয়া লগ আপ থৈ দিছে ন এতিয়া আমি কোৰ্টত লৈ যাম আমাৰ বাকী প্ৰচিডিউৰখিনি চলি আছে পেপাৰ ৱৰ্ক চলি আছে অকণমান টাইম লাগিব অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে আৰু আমি এতিয়া কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম তাৰপিছত তেওঁলোক জেলত যাম থেংক ইউ ছাৰ Karena tum Thengpi agari hum lapen bolero hum lapen bahini tum hanani tum kene belong puthak nang tum thani tha গাড়ী ইটো গাড়ী ইটো নহয় ইটো নহয় নম্বৰ নহয় আমি অনলাইন ষ্টক পাইছোঁ ইটো ল'ৰাটো আমি পিছত ধৰি পেলাই আনিছোঁ গাড়ীখন kason pen sinang tum kene belong ma একদম আজোবান দিনাক পেট্ৰলিং কৰিব ন প্ৰায়ভাগ আজো চিক কৰি আপোনাৰ লগে আন্দোলন নাম্বাৰ হয় সেই চাইকেল দেখাত অফিচাৰ চকিলা অফিচাৰ দেন
collaborate join policy Atun nep boleh ono. mana tetap kan lah Nep ono. thong kep alom lo Non kila theng pi men gari sit pon el gari sarde. oh sisa lo Sesela. Tela bahani tumhan la theng pi kang hula pen driver tumhan kinep kang nang pon long bang kana tum abang non bang ke transfer pon pudi. oh lah paperwork ready lah ya sisa bang Theng pi bang kado be kon bag do sir. ku hisap lo kurang di 35 kb 35 kb bag de. Ko pi pi theng pi sar la. Kesan deh bogi poma Boge puma de. Ten oke habis theng tv lo lo kalang ke latung aku tarapung borpung men siwa kiwan de. Te hala kaching nang tu mamen. oh kalau dari gewek bangke zona lekhe Hala mau cross ya la hem pu bang ke. dari empu ke mungkin sar inquiry ku lah guessing da block office ni block office tu nasi do Lang tu modi. Te nang tum non ke bang ilang samel boson thak oh itu lem pon. da office sar kan join ke tholi kuri bon to Terus sir. itu mang sampai kasar do pilo ni ku ta kan siang ni guna ibo Terus sir. Wosik ni phaing koranar keparni rong thilu pathua klamalong free health medical awareness cum drugs and cancer awareness camp padupon. Bangswa Jamek lake binong teron Assam Gaurav Awardee lapen Denterkov Assam Cancer Care Foundation lapen thu Amlokhi Sub Center atumpen Jelangsi Arnisia Pharman akejoy pen rong thiluara lapen tebok teraya rong asora tumaphan akejoy pen selangpon. Lason si Jamek kapichun pameji aphan Amlokhi Sports Association mate thi hek pen ASA ameipu Bapuram Rongpi Jerabdu Bangswa Mekalong District Coordinator Rebi Teronpi Dr. Mirmili Teronpi BDS GDCS Silchar Dr. Rengmir Sorong Hangpi BDS RGUHS Bangalore Assam Cancer Care Foundation Dipu Dr. Monisa Taropi CHO Ayush Amlokhi Bazar Ayush AAM Asa Nurse Lapen Amlokhi Sports Association along claim bang pubang pipen danglok kiong dungatum chatong dunsi Jamek Mesen pen pachunpo